دم باش تماشوان هجاج برنامه میوانه کو مجارک اندیس بورانن دبی برنامه ده امی هول بدن کو بالی بکشین سر مافی هیویه و که میزان مافی هیویه دادگاه مافی مروان یا اروپایی 10 سال بری 2014 ده بریا دبو کو جبنا ربری گلی کرد بریز عبدالله جلان ماف به پاراستن و زخت ترکیه که بو کو وی مافی پک بینه به 10 سال در باس بو هیجی ترکیه تو گاونا بتنه دجبری بیگی ام دبینن کو چلو چارمه لسر ربری گلی کرد تجربه گران و تجربه مطلقه تو اوایی نه پارسر نه مربوط میکارم بچین هدیتنه و تهدیدنه ناکن هر وها تو آگاهیشی نایگرتن جبناوی فکر و فکریان رای گشتی و سازین جواکی رخصین دموکراتیک زیادت بن تکلداری بیگی پارازبان برزیل جوانجید نبه هلدان آمدنه دنبرا هفته و نوزده مهد پاسیا اروپایی ده جبین بین دارخسن سری مجاری نخاشیم به دارخسن تکلداری به مجاری لگلمه پارزر برز رنگین ارگور هیه هم خلاتنن سپاس دکم سرچاوه برز رنگین هم دکارن که سریع ام قالا ما فی هیویه بکن ما فی هیویه چیه و لازم ام شوافم بکن مافی هیوی به لسر بریاره دادگاه مافی مروان اروپا هاتی آوا کرن سربان پشت بریاره وان سر به مافی دادگاه مافی مروان پیشیا بریاره اوجلان ددو وینتر بریاره وینتر دایر لقارشی انگلتره پشتی ویجی yani ako alim mafin heviye de prensiba diyar kiriye winter biryara winter'de pişti biryara winter'ji biryara öcalan dido biryara heye ev biryar çiye bir de prensip çine yani çar prensiba diyar kiriye dadgah mafin mirovan دادگاه مافی مروان دبی کو yani müebbeta giran li Türkiye jî ji bo girtiye siyasî tê mana heta mirinê heta mirinê hepsê de be dadgeha mafê mirovan dibe ev tê mana binpêkirina qedexekirina îşkenceyê ev ceza şeklê îşkenceyê şeklekî îşkenceyê ji vî alî ve jî Türkiye mahkum kiriye o dibe çar prensîp heye ji bo ku vê biryarê bînî cî ev çar prensîp çi ye ev dibe te tahliya kesekî te zagonê xwe de derfet bidî wê derfetê zagonê xwe de tarîf bikî diyar bikî zagonê te de hebe o ne tenet zagonet ev prensiba yekî bû a dudiya jî dibe ne tenet zagonê te de te fiîlî te de facto te wê zagonê bînî cî te tahliye mümkün yani te tahliye derfeta tahliye bidî kesa o dibe asisiya jî dibe teminatê te hebe ji bo girtî kovan ji bo van biryara îtiraz bike o ev ku vê biryarê bide ev mekanîzmaya te jî tê gorî dadgeha mafê mirovan tê gorî prensîbê wan tê ava bikî o çara jî dibe yani şert û mercê girtî gera net bin tecrüt debe ew girtî alî resosyalizasyonê ve şert û mercî wî derfet bide o dibe ev yani yani ev çar prensîbê ku ez dibêjim piştî 25 sala yani ev takdîr destê dewletê daye erê ceza çıkase lê piştî 25 sala lazım e ku hûn bibînin berçav tahliya kesekî derfet bidin wî girtî ku tahliya wî çê bibe li ser vî nîqaş bike û zagona te jî li ser vî amade be İnha demek van çar prensiba binare Türkiye çok asman prensiban beklenen ya jî 10 sal berê dadgah mafê mirovan ev biryarda hetanha Türkiye gav navêdî çima gav navêdî divir de arsengiyên pêş wê çinin ya jî fikarê wê çinin çima gav nabêjin vêga ji xwe van prensiba de prensiba pêşî Türkiye ji xwe nayne cî biz zagonê Türkiye'de di qanûna zagona înfazê de jî a cezayê de jî û a ku ser navê antîteror di wê zagonê de jî müebbeta giran ji bo girtiyên siyasî tê mana
حياة مرنة ومعناه كادن جتة يعني قد خكرنا تحلية جوي عالي نجي تركيا قاوا بيشي مجبورة زاغوني خو بجوهرينه حياة زاغون نه جوهرتن نه فيلي نجي عالي دم شو قاوي دم تم معنا وانتنه Türkiye planı çalekiye dede aksiyon planı dede action plan dede komiteye wezareta dadgeha komiteye wezareta konseya Avrupa بس ما في مروان ذكر اللي بلي ديسا debe يعني كابين أبتنا منابج debe müebbete giren istisnaya بلي debe istisnaya em bu herkesi em bir cezayı nadin cezaya kez zede istisnaya باش تمام بيان بنرن هناك منك يدنش يعني مثلا ها يوم تبينين قتيين 6 سالان 6 سالان قتيين من ديسا اوجنا بردان قال كنتني veya بيجن منك جدابه يعني استنابه كما يدني نايم بردان او 6 سال 6 سال أو مبتة أو مجارة دنا لعيني يعني أو قاوة تركيا عينية سياسة تاوي عينية ناخوا زبان قرتيا برده أو أستنجيا درتخه وان أستنجيا فيليش درتخه زاغونيش درتخه لعلي مبتة قرانه هي أمنا كبنا فيلياته زاغوني داش وقت دخه يعني أمني كارن داخوازي بكن كوان كسا تحليه بكه تركيا مجبورة كو خازا قابا بيجي مجبورة بيشي زاغونا بقوهره شخيني وي تركيا بان بلانا دا دبيجي اف جزاء استثنائي او دبي اركا دولته هيكو افترخه جبو قرتيا افترخه او دبي شخيني ويج دبي تركيا دادگها anayasaya heye em burada gav da beje usad beje le yani van deme paşte Türkiye civine kadın da civine kanavnetevi de mecbur ma ko rakam bide ser müebbeta giran اوكي كدامه اورانه كدامه god nava nüfusa girtigehe de yeku 24 yani az şu bejim hesap bejim vi hesabı da girtigeha de 4000 zaftır girtiye müebbete giran hene eko cezaya van yargıtayı derbas biye ev kes di mahkumun neko eko cezaya van mahkeme van berdevam dike he girtine ev 4000 kesi zedetir müebbete giran standiye o cezayı van jilega kesine yani çava cezayı van hatine eriklerin hatin takas kırın اره هاتیه ریکرن هاتیه تقاس کردن افته معنا کو اف 4000 زفتر کس حتی مرنه ات حبسه دبه yani ev ciddi diyar dike ko ev ceza ne istisnai بله نها ديسا جهنوي جبنا كو حكومة غابا جبنا كو ديسا درگاه ما فهمروان بهتر زوره ترکیه بکی وکی پاریزن رزو جلان هون چیت کن دالی حقوق دی غابه و خباتی وچن از سرناوی سازیه اوهده دکارم با اخفم ام پاريزر تب هفرج دیسا دخابتن پاريزري برزو جلانجي وان سريلي دانا دكن سازين نavnetewî سازين Türkiye jilvan alya de CPT komiteya wezareta serledana dikin em diyar dikin ko Türkiye em teşhir jî dikin aslında ko Türkiye van biryara nayneci o van gava naveje le yani em em mecburun ko bu fikrin ev mesele netteni mesele ka hukukiye ev mesele gave hukuki o siyasi o çaleki o civaki tev heve giredayne yani Konsey Avrupa çatıya van komiteye teve o Konsey Avrupa erkeka siyasiye ve erkede bu ko em dikarbin gave ki bavejin em dikarbin devlete ki mecbur bikin ko gav bavejin erej ali hukuki ve bu ko nav usule ki de asteng nekin ase nekin em hukuk naz mecburun ser hukuka çi re diyar be em serledan bikin leş yani qavet ali siyasete ve çava qavet çebe ve hegi em dikarin gav Türkiye mecbur behli ko gav baveje
دما کو از باور کنم مرو تعالی حقوقی لبنان گل لگوری حقوقی اصلی کو مالبات پارزر بچن امرالی ریتم بکن هر وها دیسا دام سندن چه بید تو اصلی مساتونه نش برکو میناک جزای حجره تی برین اما چما خاطی برین نبروکاوی چی به پارزر نای پار بکن هر وها دیسا دو جزا بهدور نای داین جزای تلفنی انگو جزای دی هفتنا مالباتن بهدور نای داین لأن ببین ابانا همو بهدوره تین داین ابجی بورد کم نرگولی حقوقی نفسه يعني ويجا من بهشي بحسن ما بتا جران كرما قد زاغونة ده تركيا قد دخل كريه لغوري زاغونة تركيا أصلا تركيا زاغونة خو بمبيناك پیمان نامنتوی بمپیدیکه لیج آلی تجیتا ایمرالی و ترکیه زاغونه خوشی بمپیدیکه ihlal dike vega yani cezaya hücre ya cezaya qadaxa kirina dîtina malbatê cezaya qadaxa kirina dîtina parêzera li ser hev dide ve zagone Tirkiye asıl hem zagone Tirkiye hem jî peymanê navnetewî û prensîbê li ser girtîgeha derfet nade cewaz nade van qadaxa kirina hewqa li ser hev o mesela prensîbê Mandela de diyarkirine û nivisandine ku kesekî girtiye de li ser hev û nikarin cezaya hücreyê bidine ya ji ûn kesekî hevdîtina malbatê qut bikin ûn mecburin bi gerekçeya nîşan bidin û ev gerekçe jî yani bi şert û merci awarte de ancak dertên ortê yani ji vî alî ve Türkiye hem alî müebbeta giran ve Türkiye peymanê navnetewî bimpêdike lêj alî tecîta îmralê Türkiye var 4 sala zêdetir o a berê jî wisa bû dîsa zagonê xwe bimpêdike û ti ji vî alî ve jî CPT û komîteyê din jî komîteyê netewî yekbûyî komîteyê Konseyê Avrupa erkê xwe tam naynin cî ji vî alî ve jî em mecburin her derîde gav bavêjin ji alî hukûkê alî siyasetê ji alî civakê برزا منها دستپیکا سال 2024 ده لآمده 1330 پاریزاران سری وزارت داده دان و خواستم بچین ایمرالیه نه ما فی هر پاریزار هی کو به موکل خود آنچه بگرتین سیاسی را دیتنا بکنه ما به برسیب دیمید یعنی نه برسیب داین نور کار به چاشور بود یعنی نه ارین نه نورمال گوری قانون نه گوری زبانان حتی دمکی برسیب گرک ارینی اتا نین بیداین بنا او جنایه دیگر ده ختماندن که اب ختماندن وجی بود نه تنی مسئله حقوقی مسئله سیاسی بلو کار به روشی چاشور بود که جبور کو اب جوهر را به وچ بکرین ده هونی چی بکن yani gav kosa bersiveka amade hebûne ji xwe em ê wî bersivê me bi ayna cî lê em dikarin çawa bêjin yani çawa dewleta Tirk zagon û şart û merci îmralî şeklekî awarte berdewam dike em jî mecburin bi şeklekî awarte tekoşînekî bidin yani heya îro em çi dikin diyare ku nebase diyare ku em mecburin gavekî mezintir bavêjin hem ji alî hukûkî ve hem ji alî siyasetê ve bersiv nadin wan serlêdanê parêzera bersiv nadin wan li îdare de bersiv nestin ev tê mana retkirin yani alî hukûkê de hinek ciya de sistem xetimiye em nikarin gav bavêjin lêj hinek ciya ve jî sistem dîsa dişxule em mecburin gav bavêjin lê yani bersiveka zelal ez nikarim bêjim lê ez dikarim bêjim ku heya îro em çi dikin têr nake nebise em mecburin weka dewleta Tirk çiwa rewşeka awarte berdewam dike em jî tekoşîneka awarte berdewam bikin وقت برسا داوی دقیقا ناف دولتی ده هم پارێزەرە برێز ئێژەڵام هم ji wekî hede lazim çi bikin yani jî dikarin çi bikin çi rêl pêşî heye ku bêkirin ku ev hiqûq tê bimeş an jî ev riya xetimî bebe yani bir alî de hem Komite Wezareta Konsey Avrupa hem CPT o dadgeha mafê mirovan o dadgehên Tirkiye yani zagone Tirkiye'de çi diyar bû be o peymanê navnetewî de
چه دیار بو به کو مرو کاربل سر قدخه کرنا işkence مرو سرلدان بکه وان سرلدان تر ام مجبور نم بکن و می بکن جی شخما ضعفی وان جی کریه yani دیسا بردوان جی بکن جوی خیلی وی yani hukuknaz zanın vega ev şart و merci imralı ta ali ve izahayetine em hukuknaz mecburun ve mijare للجواك teşhir bikin بمال yani بكوتشe و kolan em mecburun ve sisteme teşhirci bikin yani belki civak هاوقا زلال نزانه کو هاوقا محفه مروان هات نبن پیکرن ام مجبورن به زلال بکن او به تشهیر بکن جویا اوش خیلی بیجش خوامی سرلدانه حقوقی هم دی صادکن او جوان جی پشتی ممه به تشهیر کرنه شخوایم تشهیر دکن لی دیسا بردوام بکن جوان جی پشتی به تشهیر کرنه وام داخوازی و سرلدان پارزه را خودی درکبن ancak civak xwedî derkeve em dikarin civak û siyaset xwedî derkeve em dikarin gavê mezin bavêjin. Ku çavderî wê li ser ev pêngava ku niha berdewam dike û dîsa xibatên li Ewropayê tê meşandin ji bona salek berê di pêşengiya dostên Kurdan de pêngava hatin destpêkirin. Ev bandor çawa li ser dadgeha mafê mirovan çawa li ser Konseya Ewropayê dike çavderî wê ku hev mûkan xwatin. Yani em dibêjin bandorayê heye bandoreka mezin e jî mesela ji nivîskarê Nobelê ji bo Birêz Öcalan name yaşandın ji CPT re ji Komîte Wezaretê re ji name yaşandın o bersiv jî standin. Xeyne din ali gelê Avrupa gelê Kürt li van dera çalakiya kirin ku gelê Avrupa li vê meselê teşhîr kirin û ew jî xwedî derkevin. Ji vê alî em bêjin bandorayê mezin e o yani o diyar dike ku yani çawa yani entelektüel rolê xwe bîne cî civak rolê xwe bîne cî hukuknas rolê xwe bîne cî ev têkoşîn bi hev re بدومه و هنگام دکارن هم باندور بکن هم جی مجبور به هلن کو گاب باویشن. بله. باشه هم گلک سپاس کن برای زنگین. سپاس خوش. و تشتکی هم بخوازن آورته یعنی تشتکی کنات به گوتن هم بخوازن بالی میشه سر هبه دوی مجارده امکارن به گذاری خور پاور کن. yani تکوشین دوام دیگه حسابه تکوشین بردام دیگه يعني مذكرين بيجن كو حمو سازين على قدر يخسن على قدر بهبر دست بدن هب مل بدن هب و لدجي بيت تجربة هي لدجي بفكرنا زاغونا وقانونا تبقرن اب زاغون اب بحقوقي وجورترابه هروها وجبنا حقوق كذا مثلا دولتات ترك تبي ام جزاء استثنائي وبي استثنائي جسر نافي برزو جلان دين الزمان devlet yani saziyen Türkiye jî ji vî alî ve mecburin ku bibînin tenê ji bo Birêz Öcalan bêjî mecburin deng derxin. Ku kesek bêje ez parêzvanê mahfê mirovanim ji bo her kesî mecbur e deng derxe. Lê em bêjin ev mesele ne tenê istisnaya ji bo Birêz Öcalan. Û deng dernaxin ev mesele vêga 4000 zaftir girtî me beta giranstandine. Ji vê alî me jî saziyên Tirkiyeyê parêzvanê mahfê mirovan parêzerê mahfê mirovan Tirkiye tev mecburin deng derxin ev mijar ne tenê mijara gelê Kurd e mijara parêzerê Kurd e. Divê ku ew jî xwedî derkevin. Ya her kesî وهم كسي كو ام جارو على قدرت كد لازم بشكل كي تنجي خو بدم كن بابا باش ام جالكس باسكن بريز رنگين سپاس خوش بريت تماشامان هجا گشتن داویا برنامه مجارو میوانک و ما هولدا کورسر ما في هيبي نخاندري بكن میوانه بريز پاريزر رنگين ارگل بو میوانه ام جالكس باسكن هربي